Allah'ını kıvız. İnna lillah. Biz Allah'a taandıkpız. Biz özümüz жаралып қалған жоқпыз. Өзіміз жашоо беріп атқан жоқпыз. Өзімізді біз жүректі жаратқан жоқпыз. Өзіміз жүректі соқтырбай эле турабыз. Аппаратыңыз барбы жүрек соқтыра турган? Жоқ, тақсыры. Қаныңызды айланта турган сізде аппарат барбы? Қанды айланта турган аппаратыңыз барбы? Же зараны чыгара турган аппаратыңыз барбы? Туган, biz жоқ элек бу дүйнөдө. Allah айтат: "Hal ata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura." İnsan, haqiqatыңа bir göz salып қой. Haqiqatыңа bir göz azmaz, көп деле эмес, кичине ойланып қой. Haqiqatың эмне? Кайдан келдиң? Эмне элең? Качан келдиң? Эмне үчүн келдиң? Өзүңө суроо бер. Ушу суроонун жообун изде. Ушу суроонун жоопторун издегенге өзүңдү чарчат. Haqiqatты изден. Мени ким жаратты? Мага ким жан салды? Ким өмүр берип атат? Мага мени ким сүнөткөн? Мага көздү ким берди? Изден. Мага кулакты ким берди? Изден. Мага жүрөктү ким берди? Изден. Алланы тааны, чырайлуу тааны, жаратуучуну тааны. Ага шүгүр кыл, көздүн шүгүрүн кыл, кулактын шүгүрүн кыл, тилдин шүгүрүн кыл, жүрөктүн шүгүрүн кыл, өпкөнгө өзүнчө шүгүр кыл, бөйрөктөргө өзүнчө шүгүр кыл, бооруңа өзүнчө шүгүр кыл. Шүгүр кыл. Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Allah'ın nematlarını estegile. Allah'ın nematını birbirine estetkile. Allah'ın nematların zikir kılgıla, aytkıla. Mümkünse iyilikке jetersiңер. Baktulu bolorsiңар. Baktısızlıktan kutularsыңар. Allah'ın buyruğu bu. Biz жоқ elek. Жоқтан бар kıldı Allah subhanahu wa ta'ala. Mehrimi menen jarattı. Baktulu kılış üçün jarattı. Beyiş üçün jarattı. Allah Taala bizi narazı olup jaratkan жоқ. Dozak üçün jaratkan жоқ. Azap üçün jaratkan жоқ. Эгерде силер шүгүр кылып иман келтирсеңер, Allah силерди азаптап не кылат дейт. Allah силерди кабырда азаптап не кылат? Дозокто азаптап не кылат? Махшарда азаптап не кылат?